COVID-19 akisopen ajok inut radasai klaim bangphu apran kedamnang. Karbi Farmers Association Tiripiame Amepo Arvinas Ronghang Ahin Pen Amethang Ahidialong Soke Asai Kedengpon. Dipu Arong Sopi Arve Kijang Pik Ajok Langkete. Nelibeta Hanbang Sondro Singh Rongpi Apransi Bisonat Karbi Live Kelang Kaching Honarat Donaphan Kardom Nang Pajereklo. Tangte pini arsik jit lapan soda ka bertan non angton pen arjoikta. Pini kecengsi arsik jit lapan soda ka berta lapuhenlo. Bisonat Deputy Commissioner Asai Hemalo, Assam Minister Bijus Hajurika Nanghumri Kewang Ahut, Horkitun Kedang Atumaphan, Nithomangbong Kapawirji Aphan, Hukum Kipitekan. Bisonat Deputy Commissioner Sai Hemalong, Assam Minister Pijus Hajurika Nanghumri Kewang Ahut, Horkitun Kedang Atumaphan, Nithomangbong Kapawirji Aphan, Hukum Kipitekan. Bisonat Alongri Nikep Lockdown Pidet Apita COVID-19 Akeso Jum Japinlang Horkejor Kachipang Som Lapen Adjasemet Horkejor Ahawarsi COVID-19 Akeso Aphai Ke Ong Lapen Ke Bat Bom Pusi Minister Pijus Hajurika Ahin Pen Birta Pangdakpon Lasi Nithomangbong Horkitun Kedang Atumaphan Kapang Tonji Aphan Hukum Kipitekang Lapen Akenang Sot Asai Penle Hong Nangbar Chot Ji Aphan Minister Pijus Hajurika Ahin Pen Rat Aphan Kachuningri Padopon Lapenan Parta Akimi SOP Aron Kekroi Pameji Aphanta Puthot Chuningri Padopon Tu Tangtenon Minister Pijus Hajurika Ahin Pen Kejai Alam Tele Angton Pen Arjik Sinang হৈছে লকডাউন হৈ থকা আমি আশা কৰা ধৰণৰে পজিটিভিটি ৰেট কমাব পৰা নাই কিন্তু কেনেকৈ কমাব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আমি বিহুলীয়াকৈ আলোচনা কৰিলোঁ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে অন্ততঃ বিশ্বনাথ জিলাৰ সকলোখিনি মানুহে লকডাউন মানে আইন মানে সকলোৱে যাতে অত্যন্ত অসুবিধাত পৰিলেহে বাহিৰত ওলাই আহে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আকৌ কৈছোঁ এতিয়াও 2ৰ ওপৰত পজিটিভিটি ৰেট আছে প্ৰায় 2.5% ওপৰত আছে গতিকে আৰু যদি বাঢ়িলে মানুহ বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি যিমানখিনিটো কৰি আছোঁ আমি হস্পিটেলাইজেশ্যন ফুল্লি কৰি আছোঁ হোম আইচলেশ্যন বন্ধ কৰিছোঁ আমাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হওক হস্পিটেল হওক আমাৰ বেডৰ সমস্যা হৈ থকা নাই বেডৰ যিহেতু সমস্যা নাই হোম আইচলেশ্যনটো আমি বন্ধ কৰিছোঁ তাৰ পাছতো আমি যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমানখিনি আমি সফল হ'ব পৰা নাই গতিকে লকডাউনটো যাতে শক্তিশালীভাৱে হয় তাৰ কাৰণে আজি অলপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজে যাতে অত্যন্ত অসুবিধাতে ঘৰৰ পৰা আহে আৰু এটা আমাৰ আজি আমি নতুনকৈ এটা কথা দেখি আছোঁ যে বিশ্বনাথ জিলা চতিয়া ওচৰে পাজৰে এইখিনি অঞ্চলত য'ত য'ত চুলাই মদ খোৱাৰ ঘাটি আছে তাতে অলপ ক'ভিড স্প্ৰেড হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যদিও অবৈধ গতিকে আমাৰ কিছুমান মানুহে ট্ৰেডিশ্যনেলিও কৰে কিন্তু তাকো যাতে বন্ধ কৰে আমি ষ্ট্ৰিক্টলি জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছোঁ 3 দিনৰ ভিতৰত এই বিশ্বনাথ জিলাত যাতে চুলাই মদৰ অবৈধ ভাটি ক'তো নাথাকে তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ম আজি ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ আজি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ মই যেতিয়া এতিয়া আহিলোঁ আহি মই দেখিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত মই নিজে অলপ আগৰ পৰা গৈ আহিলোঁ গোটেই মানুহ ওলাই আছে আমি DC মহোদয়ক SP মহোদয়ক কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছোঁ আমাৰ সভাই মই বুলি নহয় আমাৰ সভাই কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে যাতে ষ্ট্ৰিক্টলি এনফৰ্চ কৰে লকডাউন মাৰপিট কৰিবলৈ হয়তো দিয়া নাই কিন্তু ষ্ট্ৰিক্টলি arsik jit lapen soda ka birta arjuikta Karbi Anglong Dogmoka Narlongati Adarso Arong Amekar Harsingkro Asopo Borsingkro COVID-19 Akesopen Apran Kedamnang Karbi Anglong Narlongati Adarso Amekar Harsingkro Asopo Borsingkro COVID-19 Akeso Kelonglok Ajok Apran Kedamnang Borsingkro Achor Rumila Tokbipi Lapen Alang Lisupi Rimseka Propi Arta Troxi Atumaphan Cheo Tekangsi Simlir Apirte Sangtet Chandam Jilo Pinpur में Karlitang Borsingkro Inut Aning Inter at Radasai Klembangpu Lapen Karbi Student Youth Council Tiripia Mayalong Dihin Rimbangpu Arpu Ke Klem Abangpu Anparta Rong Rubapan Kachar Lehin Kaching Tour Dunangjipu Keja Abangpu Iglo
Karbi Anglong Dokmoka pen Rukasen Kro report Bisonat Karbi Live. Piniaduntu Arsik Jilapan Sodaga Birta Arjuita. Karbi Anglong Lakhain Koira Pon Nilip Development Block Keparlo Angkang Karbi Farmer Association DDP Amepur Arvinas Ronghang Ahin pen Pini Jakong ni Pai Kep Hom Tiarni Amethang Ahidialong Hai Kebai Lapen Soke E Asai Kidengpon. Nonakai Sorkar pen Voreng Asai Apan Choton Lok pen Sai Chutiki ke Pin pen Dolun Pulatang te E Prang Kereng dun Sungkrung Atuarta Chemantek Lasi Lo Kacharli Lapen Sai Chutiki La Sonita Claim Rapet Pulote Isi Kemesen Kaching Tur Amo Ale Longji Pini Jakong ni Pai Kep Hom Tiarni Ata Porpai Trok Malompen Hidi Hai Baisi Porpai Kep Malompen Sumpo Asok Cho E Chosomponlo Bangso Asayalong Nilip Karbi Farmers Association Amepu Bikrom Tokbi Radasai Claim Bangpu Sujit Timung Bilison Terang Benting Terang Lapen Anparta Ari Asangho Kadokove Bang Inkoira Posose Abang Puatum Cherap Chetodunsi Ningkan kang tim kechoji apan sumpo asok cho e chosomponlo Karbi Farmers Association TDP Amepu Arvinas Ronghang ahin pen kaningje pontuke ilitum Karbi akhe atumke hako penta sai chutiki aso lasi ansose owemi atumta hem dolun pen ake joy apor pedam dedatra sai chutiki ahin anat kachipaduk pen choklem pulote ale doji pusi than pachinipon Akero pipar pig lot happy ni danili mithang hidi soke elong nalitum niliphan ardina pidon pempini ladak anang ko humpi para prangsi nilip hawa media claim korte teman phan nilitum song hin pa akero pipar pig lo laban nili mithang jungjung same na nalitum hana akero pi lo na apor pendang nali don pan niliphan rata thengno lam nang kapale longi phan awar sana pipot lasi lalo jasemet ke nilige karbi sai chutike song amai phu lo sitame pini bangke nili mithang hidi long si sok che elo nasi isi hamises tigang tung bangala lo je itum ke Charlie do chot bang chok che non itum la so generation bang itum government job kan dang belek sami itum ke Charlie ke thek tang resoi jang tum ta itum kisung ke thek long rep lo nasi pini ni limit hang ta isi example paklang hang tung lo ni tum ta Charlie lo wa phis sami ni tum ta pini ani sa rar phasi pu claim bom sta non sam pini sa na pu hidi son pu abang itu teklong lek maximum itu mun itu nasi pini ni methang nasi suntuk si pini dak song elo apa ndang ni le baru saya ketika aro alang bikrom tok biar mata dolo la pendak tenang an rat saya social kosan worker we sob lo workers tum dolo la chalang tum ta pini ni phan pini ni nge thepen an se itu ni le bhawar stamil la pang angkang pikar beng lo arat tum stamil ba jasemet logat Charlie tang ba itum kosan lo mane unemployed juntu di youths tum ba belek tum same itum khiti nat paprang ni po si ni tum peni si kosan lo exemplary kosan lo action so paklang pon lo la si itum jasemet itum khiti claim nat anso se paprang nang jipu so kama tha pe si pini ni si ameses karbeng lo rat phan pigang tung la penili bhawar phan ta la so message pi phasi nonali tum theno la lam na chapaklang sir la pini nang tum Karbi Farmer Association TDP amai phu penang le pen japon no la si la nang le hidi long pini sok e pon ke bangkan bang do sir ini ladak bang koi bak si doi ha adhek tum ke non hem an chodam mo la har bai tang tum an bang an chodam penang le na si non nang le odong ke kopia sok chili ke ba ho sumpo peni asok la nang le hidi ke chiri kan do sir do an ke 5 bighas associated hai damin tum ladak bang claim pon lo si itum ong itum abang ke cultivable land ke itum ke Karbi inglong pomasi inglong jasemet inglong siki stami hidilong le bang komsom itum hapu belega anat lang dam polte belega konsensina lang polte thetan hedi tapu padang ke dos kanolo dak bang ke kom hek phis amin itum isi kapaklang kangtung bang ala lo itum government fan itum choton lok bang ke chok chelo itum khiti claim nang kula so message si jasemet piang hek kangtung pini bang ke nasi nale tum channel pen kadu ke Karbi ngorat ke Charlie tang ba unemployed juntu resoi jang dum phanta isi message kangtung itum sok khiti chot kali belek khiti da itum mission farming na do ba itum allied juntu farming hedi hala da itum claim la si kadu we message bang ke pini dak si Karbi ngorat phasi kachini kangtung lada la pen isi alam sir nang le Karbi Farmer Association amai phu TDP amai phu hin pen ni lip sai chu ki ara tum hanang li non ke bang jilang arni ko pipi
saikati ki amu ana tu kang tur ponje phanang le akimang pon dulu dake elitum chini lo mati di itum jasemet dak bangke itum hidia kheti la pen long kheti di itum ke la si chathek long lo non sok kheti to sok bangke la ke seasonal si chamande la hai ta seasonal pen ka flex tame itum sa kheti do rubber kheti ta claim bom lo cheka kheti do di la pen theso kheti do la si non hala hai kheti claim bom atum phan ni tum kama tha bang hala tum phan si tum anso se war sai people lo itum jasemet itum dak bangke AC agricultural AC hadi mone AC main source hadi kacheplang ya chance tepi la sini tum hala so anso se la so juntu khiti rat anso se ajak kong pathe ma ka pangdangi phan bani tum bor ipon ji la pendak jasemet khiti klem la juntu independent juntu farmers halang tum pani tum che contact bom lo no la sini tum isia platform ri phasilon chingki bom lo la se anso se belek khiti klem tum phasami ni tum kachirap pen anso se ka pangdang poni phasi chisik bom lapen dak ni lep arat itu kidu ke la khiti ki klem tum CBC koi ong lapen kidam tang aning kan kan tame nangli tum ahin pen Karbi Farmer Association ni lep aro pen lapen ongdung rata tum hanang tum asono son soko sili punon hanan sili punon kapre nang tum kaching thura war sa khiti klem jotonang tum bom lapen non ke bang ilang tala la puson thak khiti klem korte ing tum han nangli kiron ponji ba kibak ponji ason nangli kachi sik dum nangli tum hin la lo kedam tan tum pen nang an jaton hedi khiti klem jaton tum ron pon sita hala bangke penang an tum phasi tum ron achipim sini tum chama thalo senon ako second phase tum kachipi do la senon ke dinam la non nini phi ba ni thoma philo te ni tum dak la kowe hedi ere kanat sublinks pan itum distribution kori non 3000 bak arong hedi aki joy beni tum dak khiti klem don ki pg phantisik bom apen belek dolang kachisik meg dolo la sahala so kachisik meg ateng yong si chun bote ni tum dak belek koson allied farming allied juntu department atum bengan tum chingki bom si jong si chocolate polote dak ni le bhawa phancha semel kerabi phan tum chisik bom apen okoni lip chot kali ni tum song bang kelalo ni tum song moto dalalo integrity for unite for economic freedom ni tum just semet economically itum khiti tum koson si tum so khiti claim to mone economically financially shown hedi hala so freedom man ko sonsi gloi mani tum la sikama thalo la si amut pia bank ni tum la ni le chot kali angkang pikar beng lom kama tha pe sikam lom un an pen ni tum song ni tum jeta kar bisai chutika song am hang thek lo pen ke ni tum ajar le punon ta ni tum isia percentage an ke ni tum ratum han rap long lo la pen la sok rap pen ratum ta ali long lo sin tum ning thilo Karbi Anglong Choki Hula Pen O'Neill Rongphar Report Bisonat Karbi Live Pini Puthot Adunto Arsik Jita Beta Arjuitha Karbi Anglong District Mohila Congress Committee AMP Rina Bepi Lapen Kongchun Bangpi Kachi Teronpi Anparta Ari Asang Huatum Bharatiya Janata Party Along Kachipauktun Patumi Jakong ni Phaisir Kep Bhomtarni Dipu Joysing Doloi Auditorium Hall Ahemalong Bharatiya Janata Party Karbi Anglong District Committee Atum District Executive Meeting Kangnipon Bangso Amealong Karbi Anglong District Mohila Congress Committee AMP Rina Bepi Kongchun Bangpi Kachi Teron Pilapen IT Cell Department along Klembangpur Tommy Hanse Atum Bharatiya Janata Party Asong along Kachipa Ogdun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke claim kedam lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kemepik Ajoksi Bharatiya Janata Party along Kachepa Ogdun Pusi Rina Bepi lapen Ari Asang Hatum Pherang Kiaphan Nang Pachinidun Karbi Anglong Phuloni Pen Orun Ingtikatha Report Bisonat Karbi Live Iaduntu Arsik Jit lapen Sodda Gabirta Arjuitha Patumi Bhomtarni Ajo Arve Kijang Kethepik Ajok Karbi Anglong alongri Dipu Lapen Dipu Railway Colony Ajo Lang Kanglum Parpik Ajok Penang Anahem Kanglum Pen Hadak Araratum Kisung Kephonang Tanda pini prime time abeta lan si kangton iglo kadok wea phanta kurwang thulapen dome thakme